ji Rojavayê Kurdistanê bi xelekekî nû ji bernameya Roj Baş Kurdistan em li pêşberî wene. Di xeleka xwe ya îro de taybet ji bona salvegera damız bibûrînin ji bona salvegera şoreşa Rojavayê Kurdistanê ku di nozdê tîrmehê de hatibû destpêkirin. Em taybet xelekekî ji bona wê didin damezrandin her wiha didin avakirin. Di xeleka xwe ya îro de bêguman taybet balê dikişînin li ser qonaxên ku şoreşa Rojavayê Kurdistanê dêre derbas bûye. Bêguman şoreşa Rojavayê Kurdistanê di nava gelekî qonahar derbas bûye. Ji wan gelekî qonaxên zehmet, ji wan jî qonaxên yên avakirin her wiha çêkirina binesaziya herêma Rojavayê Kurdistanê. Taybet jin rolekî xwe tê de lîstiye. Jin û mêr, keç û xort, zarok û ciwan di avakirin her wiha bi serxistina vê şoreşa hanê rolekî xwe sereke lîstine. Di xeleka xwe ya îro de bêtirî xwe balê dikişînin hem li ser rola jinê taybet hem jî li ser rola xwe giştî gelo her kesayetek, her jinek, her mêrek, her ciwanek, her zarokek çawakarî bû hemû destkeftiyên şoreşa Rojavayê Kurdistanê bi ser bixînin û gelek saziyên cuda li Rojavayê Kurdistanê bidin avakirin. Mêvanê xwe naz dikin mijarê xwe yek bi yek ji wan bêguman dipirsin her û her jî bêguman nirxandinê wanî taybet ji bona pêşeroja Sûriyê jî. Piştî şoreş ku şoreş em dibêjin dest pê bû bi ser ketiye lê Sûrî nihat qonaxekê dî derbas bûye. Nerînê wan taybet ji bona pêşeroja Sûriyê jî gelo wê çi hebe mêvanê xwe bêguman didin naskirin. Ji xwe mêvana me Gulîstan Gul û endama Koordînasyona Kongrastar ji bo dibêjin roj baş û çawan e. Roj baş bo te û ji bo hemû guhdarên hêja. Wê gelekî spas. Mêvanê me duyemîn jî Hesên Abdirrehman rêveberê Meclîsa Malbatên Şehîda ya bajarê Qamişlo ji bo dibêjin roj baş û çawan e. Roj baş ji bo karmendî Wê gelekî spas dikin. Heval Gulîstan bêguman ji we gel we dest pê dikin. Şoreşa Rojavayê Kurdistanê bêguman ji tiştên herî xweş ku li Sûriyê çêbûye. Şoreş rast e li Sûriyê bi giştî hate destpêkirin lê ya cuda ya ku xweda avakirin ya ku bi rengekî rêxistinî û bi rengekî rêk û pêk hate bi destpêkirin û heta roja îro jî bêguman berdewam dike ew e şoreşa gul beşê xwe Rojavayê Sûriyê Bakur rojhilatê Sûriyê hatibû destpêkirin. Di wî milî de ji ber ku rastî salvegera wê hatiye û yek ji tiştên herî xweş e ku em wê pêşwazî dikin nozdê tîrmehê ye. Wekî destpêk çi dibêje? Dubare roj baş ji bo te û ji bo hemû guhdarên hêja. Berê ez dest pê bikim ez xwazim çardemên şoreşa nozdê tîrmehê li tevahî gel li tevahî welatparêza li tevahî malbatên şehîda tevahî hevjînên şehîdan zarokên şehîda tevahî gaziyên şer li tevahî her kesê got vê şoreşê ket da û tekoşîn kir ez vê şoreşê li wa pîroz dikim her wiha vê bûyenê em tevahî şehîdên vê şoreşê keç û xortên vê şoreşê cangoriyên vê şoreşê bi bîr tînin bejna xwe li beramberî keda wa tekoşîna wa tetavînin. Şoreşa nozdê tîrmehê em dikarin bêjin te tiştek gelek balkêş got te got tiştekî herî xweş hat çêkirin di Rojavayê Kurdistanê de. Ev tişta herî xweş ya em bêjin ya herî bi qîmet ya herî muezzem ji bo gelê Kurd taybet got xwedî mîrasekî tekoşînê bû xwedî mîrasekî kedekî pir mezin bû xwedî mîrasekî got di Rojavayê Kurdistanê berî şoreşa nozdê tîrmehê got pisaya rêber apo tekoşînekî pir mezin di Rojavayê Kurdistanê hatibû çêkirin. Got yani mîrasekî got emrê wê pêncî sal e li ser asa Kurdistanê û taybet Rojavayê Kurdistanê got dema rêber apo di sala 1979 derbasî Rojavayê Kurdistanê bû taybet jî bajarê Kobanê bi wê demê hazirî şoreşê kiriye wê demê yani gavên ji bo avakirina şoreşê dest pê bûnin. Ji bo wêne em dibêjin şoreşa nozdê tîrmehê ne şoreşekî ku ji xwe hat zayîn ji xwe hat weledandin. Berî vêna kedekî pir mezin hatî dayîn û em vêna dibêjin keda rêber apo bû keda tevahî gelê Kurd bû tevahî welatparêza bû tevahî jina bû got bi rastî rojên zehmet rojên giran rojên
پر بإيش لبرانبري نظام عباس يا روج جول سوري روددا تكوشينيكي يعني معظم لبرانبري في ذهنيتي وفي هشمندية وفي سيستم دان مشاندن وقالي كرد جبوغو بكاربه هبونا خو بباريزي ناسما خو باريزي إرادا خو باريزي جبو فينا بلكي مجلك زحمتيشي شاندن دفي آلي ده جبوغو جينك بيجي از كردم وي قال لكي فاتوراوي جرانديني وي قربانياي جرانديني جبو معلباتك كردواريا خو بباريزي وي قال لكي زحمتيا بكشيني جبوغو ما زماني خو بقى خفيايا ما قال لك فاتوراوي جرانداني جبو وينا قالين كرد دروجافاي كردستاني ده بدما تقينا شورشي ده يعني قال لك تراكماتين يعني بالك قال لك ايشين جو جيان كريه بير هاتبو تشيكرن جبو بينا ما حياه نوروزك خو بيروز كربايا بالصدا وبدها انساني مدهاتن قرتن حا قوم كاريبو جروجك خوي نتوي بيروز كربايا شخد آلية جنده هين زيدتر زحمتي تربو يعني هين زيدتر جرام تربو جو جن أبدا نكاريبو نجمالا خدر كذا نكاريبو تبلي خباتك سياسي ببه تبلي خباتك جواكي ببه تبلي نشاطك جو بكاربش بو كردوار بونا خويان جبو ناسما خوي جن بكارب تشي بك جبو وينا بلكي يكيتيا ستار يا هري زيدتر ريخصن بونا جند جافن برمازن آويتن بري دسبيكا شورشان وزيتر مهي مثلا 2005 دما احتياجي ديتن جو ام دروجافاي كردستان جي ريخسنك يولو بدن افاكرن لي فا دايكا فاجيناش قال لك زحمتك شاندن حا بكاري بو جينكي يعني ده جنا كوم بكن ريخسنا جنا تشي بكن پروردا جنا تشي بكن دبر فاشرت مرتي هر زحمت جي يعني ريخسن بونك هات تشي كرن جبو هنا بلكي هر کسی جمرگو گو شورشان وزید ترمه چاوا هات شکرن يعني چاوا افقاس حاضرتي هبو گو يعني قال لك كساش ما افبرسكر يعني چلو شورش دست بيكر وافقاس حاضرتي هبون جبو هنا يعني ام قالي كرد جبركي جبوغو ام قالكي بندستن برگو ام قالكي ناف برا 4 دولتات هاتبون پرچکرن هر تمش بونا توبونا خو خباتك دهات كرون وبلكي يعني پر ديروكي علي ديروكي ونكر انه قالك شورش هاتن تشكرن كردستان ده لي هرتم عمري واكن بو لي هرتم نگشتن انجامكي هرتم يعني روبروي دسلادارين پرمازن و سيستمن داگركر روبروتمان جبو فينا يعني جمره شورشان وزيتر مهي وك نوجين يعني تشاوا يعني بنجهكي جو جير هاتو حاضر كرن بسايا كدا شهيده وبسايا فكري ريبر ابو يعني بيرو باوريا ما افجي وهرتم يوي افشورش بسر بكاوي يعني جبرغو بنجهكي برخورت السر بنجهكي برخورت هاتي افاكرن والسر ازاديا جن اساس هاتي افاكرن جبو هنا بلكي مداليه جن ديجي قالك زحمتك شاندل لي بهاتنا شورشان وزيتر مهي دما يعني هر كسي جو ربيع العربية يعني بهارة عربية لي ريبر ابوكو بهارة جلاية والسيرفي اساسي يعني بهارة جلابو راس ما قريبو قال لك جافين مازن في شورشت بهاتن افا يعني جاف افيتن يعني بلك تجي دازانين هري تشتي خوش بو جو ما ام دما داكتن قادام جو ام دعوة ما في خدكن ام داوا ناس ما خدكن ام داوا يعني سوريا كديمقراط دكن سوريا كوكهف دكن وش خو بروجا ما ديار بو بروجا نتوا ديمقراطيك بو بروجا ريبه بريخ وسر بو يعني هري زيدتر مد هرمي يشبو هرمي خوغو ام بباريزن وجبوغو ام سيستم كديمقراط في هرمي تشي بكن مال سيرفي اساسي تاكوشينكر والسر ازاديا جمع تاكوشينكر وام بقاربن سيستمكي بو بعمري وحزار صال آلیه جند تایبت گو جن دوری هر تشتی کر مت خواست ویش دوی شورشه ده تشتی گو ماون دا کری دیروکا گو ماون دا کری امنو جن بکند وی شورشه ده بله و یعنی بشورشه ر مگلک تشت آوا کرن بلکی بنگاه جن یکی تیاستار بو بشر ما بدهاری خسنین جنان آوا کرن و مکاری بو بگلک آلیه جند آلیه حقوقی ده آلیه دستوری ده آلیه سیاسی ده آلیه دولماسی ده مكاربو جن هنزيدتر
نتبلي بيشنتي جير بك بيشنتي في شورش بك دقادين هري اساس قوم قوت ما اني سر زمان يعني وافتش تكسبوا بلكي هر کسی شورش ما شوپاند و حیان هاجد شوپینن یکو پیشنگیج و شورشی کر دایک بون جن بون جوان بون کسین گو راسی به دوزا خو و به ناسما خو گریدای بون و حیرو جایرو جویت کشنی بردوام دکن. بله ما مستمرین گلوا استخوازن تایبت جبونا شورش روجوای کردستان و سال وگر آخوی 14 ده. هون وکی سازیر مالبات الشهیدا هون تایبت ویرو جهان چاوا دبینن چاوا پیشوازی دکن و تایبت مثلا جدو سازین یکو شورش بهتر واندا آواکرونو پیش خست او یکا مثلا مالبات الشهیدا یا دویمی کنگرستار شخوا جدو 1005 هبو لی بهتر دنوا شورش روجاوای کردستان ده خدا بهتر آواکرونو ری خستن کرن و کم کرن ده آلی ملیجنا ده جلورا تایبت وکی مالبات الشهیدان هون ویرو جهان چا پیشوازی دکن نرخاندن وکی دست پیک جبونا وی چه بیشین او میگوداری بکن. جارکی دوباره جبو روز باش سپاس جبو قناة و کارمندی و کو درفت جدان ما ام دکاربن هستی خوا او بیرانین خوا او بیرانینا شورشا نوزدی تیرمه ام بین زمان شخوا گلک تشتی ذي شورشي ده چی بود؟ 19 تیرمه 14 سالیا شورشی درباس دبی جویجی ام دویا سالا درباس بویدا وک سازیا مالباتین شهیدا همو شهیدی تفکر آزادیه شهیدی کو هشتن اف پروژه و اف سر رنگ خوب منی اوی همو جانگوریان آزادی بون اون شهیدی کو ایرو ام دکارن هر داری بحثا بکن ام با سر بلندن ام جبو توای مالباتین شهیدا سرساغیت خوازن ام دبیجن برا سری همو مالباتی مساغ بی سری گلی کرد ساغ بی جبر فيه كيجي شورشات نوزدي تيرمي هوالا كردستان جيجود نشخونا هات سورك قشتي دولتي عالم او دولتي عربي درابو بيتر بناوانا قد جي دولتا سوري دولتا سوري تديد بن نظامكي بعسي دبو شوفيني بو دكتاتور بو ما في نمس ما في كردا تاني بندستخدمو ما في حمون قالي كو إيرو سوري دا جيان دكرن ما في واناكي بندستكري بو تجبر وي كيجي براستيجي شخوا ما قلق جانغوري دانين ام قلقي بواغ امجين بون كشو خورتي مي هاري جهاتي ما دفيش ورشي دانين اما ماجي كدكي مظن ما بسري خست يعني شورشا نوزدي تيرمي نوالت ياد بري بنقهك واساسك هبو هوالا ما كردستان يقول بري بنقهك واساسك وفكرك جير هبو اما حاضرية ويناكي جيوك ام بيجن انا ايرو ناو حاضري ما تقول در شورشا نوزدي تيرمي يعني ما كدكي هري مزن دراست ما بر ما جانغوري ما قالك باكروان ما قالك كشي خوا قرباني دان اما ما جي ايرو ديرو كا قالي كرد الدنيا دما نفيسان طبعا بخينا زاروكي خوا بخينا زاروكي في قالي كو ايرو حوالي مجد حمود رادا دچن والدولتا هاتا ناسكرن كردن شورشا كردي وشورشا نوزدي تيرمه ادبيجن بركي بو ميناكش قالك شورشا را يعني قالك عالمي جدر وجد هاتن دقوتن كاميزين سيستما شورشا روجابا بچاوا كيد ماشي خاصة ما في هري سركا دا جن يعني حتى شورش بنافي جنين ناس نماوي نبو شورشا جني يعني هوال كونغرستار هوالا ما اشتغلي سر ما في جني راستا اما ما في جني نقف ما في وقت سروكا قدرك وقيمتك مظن دا جني زاني بو كو خلاص كرنا شورشي خلاص كرنا شورشي خلاص كرنا جنيه يعني كو جن آزاد نبي وقت قل آزاد نبن برقو قل جي قل جنيفا قريدا وجنجي وقل وقريدا
ئەوش بەرەیەکی جوود حتا ژن ئازاد نەبێوێ شۆڕەشامەژی ئازاد نەبێ گەلێک جانگۆری مەدان تقریبان 12,000 جانگۆری مەدان 25,000 گازیدا هەر کەسێکی پارچەکش لاشێ خۆدا ڕاستم گەلکی غەمگین و بەس دەبێت دژی مقابلی وێنەکەی تشتێ خۆشی هەبوون مە ئیدار ئازاتی هەڤە کردمە مناتقی کوردی تەواهی مە پاراستن مە گەلێ خۆ پاراست و دناو دەژی مە گەلە گەلی دیژی مە پاراستن گەلێک نەتەوەی دیژی مە پاراستن منە بەس نەتەوەی کورد نەتەوەی عەرەب پاراست مە نەتەوەی بەسیحی پاراست مەتەوەی چەرکەس پاراست مەتەوەی ینی هەموو نەتەوەی ئیرۆ دوێ خاکە ما ئیرۆ دەژیان دەکەن بمەرە ما حتا براتیا گەلا بۆ ڕاوا کرد و مە هەر کەسی مافی هەر کەسیژی ماداوانەکەی ئەوی دەبەن سەرمە ڕاستە کەلیفی و خۆی نازارۆکەی مەبوو ئەمە مقابلژی ئیرۆ ما تدبینێ هەواڵی مەکو ئیرۆ دەچن لە دەوڵەتی عالەمیدا و بناوێ نەسنەما کوردی و هەواڵ لغەتی کوردی بزمانی کوردی کو دەرێ هەری بلندە دشتەغری ئەوژی هەموو تێ فەضلا ئاوان شەهیدایە نەفەضلا کەسێکیە فەضلا فکر و ڕامانی سەرۆکاپۆیە و فەضلاوان شەهیدایە بەرگو ئەواش شەهیداوان قەهرەمانە ئەو بوون کو خۆکردنە جارفیدا و ئەو شۆڕەش پێس خستن و گەهان سەر لنگاسێک ناندن و ئەو کەسێنێکە هەمووچێکی ئیرۆختی ئەم بەحسە شۆڕەشێت کردوان بەعزە بارکێشە ئەمە جەهدە دەچێسن شەهیدا بەرگو ئەو بوون خوینە خۆی هەری باقش و ئینسانی هەری پاک وان ئەف قاست دەستکەفتی پاراستن بله ئەمێ بچین لە دۆسی خۆ تەماشا بکەن vegeriن مژارەخوا بدین بەردەوامکردن بینەری مەشخوا دۆسیەمەیە چیرۆگەن زارۆک ئامادەیە کام بەهەڤرە لەوەی تەماشا بکەن ڕۆژ باش کات باش تەماشەوان و خۆشەویستن و هێژان و دەلالن و ئەم هەورە دەمە خۆش دەرباز بکن پارڤە بکن دیسا وەک جارێک دەستجاران بێ بەرنامەیە ئەمە و بە دۆسیا چیرۆکên سەرپێهاتiyên gelê me û gelê cîhanê belê çîroka me îro dîsa zanebûn û pîlan û rîpên roviyan bêrovî çawa fikirê û çawa rîpa datînê û çawa xwe xelas dike û çawa kesên ji xwe xurtir jî dixapînin wan dixînin ev rovî li nava daristanê wilo xwe beň kirbû xwe vezilandibû li pêşiya wî jî li pêşiya darê hineka wilo rehinek ji wanê golka evê sor û tije goşt daliqandine lê di nava wê de mayînek heye bombak rovî newêre xwe bavê ji goşt zanî wê çi bi serî bê bombe xistinê nava goşt de insana wilo kîn mirova wilo kirî ji bo ku wî rovî xweşê xelas kin hingekî mirîşkê wan dixwar û hingekî helokê wan dixwar û talan bi serê wan danî dibê gurek ji wir ditê gurekî belengaz dibê rovî çi dikil vir dibê wela ez xwe rehet dikim ev goştê han li pêşiya te çi tu xwe navêjî tu naxwe got wele birayê gur got ez bi rojî me çilo tu bi rojî got ez bi rojî me çilo bixwim heta top neteqez nikarim gurê rebin got êm biz fitarim wele wela tu fitarê kêf hateyî tu dixwe bixw û henî ana ez bixwim êm ez bi rojî me yexê tu bixwe bixw ez bi rojî me top neteqe ez naftirim gurê rebin wexta ku xwe navêt rehna golik û ew mayîna han pê teqya nig migî destî ji hev xist bû qarqar û hewar hewarî wî û ja roviyê min û te xwe bera ser goşt da û ca tew goşt hat biraştin jî bagir û ket ser wî goştî gur bela wela bû dest û nigî çûn ji hev ketin got wex wex got malmîrato got te got ez bi rojî me tev ecêba hem serê min danî got kiro got elbende topê bûm wa top texiya û ez fitirîm bala xwe bidê bê çi xap û çi pîlan û çi fenê roviya hene min e gur xapand
و خواردنا خۆشی خوار و ناوێ ڕۆژێژی بدوو خۆخست و دیسا ماساق گۆ دیسا مریشک و علۆک و قازێ گوندیان بخۆن ڕۆڤی پر بە پیلانە و پر بە فەن و فوتە لێ ئەڤایە بڕاستی ڕەوشتێکی نەباشە ئەخلاقێکی پر ڕەسوایە لێ چت وردە عبرەت هەیە مرۆ شیار بێ gelekî mero şiyar bê û haş xwe hebe girovî wego li serê gur kir roviyên din wilo li serê mero nekin ji ber rovî ne tenê ew roviyek navê rovî ye rovî li jiyanê li dinyayê îro rov bûne ji axê pirtir Xwedê me dûrî roviya bixîne û dûrî pîlana bixîne û dûrî xezeba insanê rîpoyî û xwedî fen û hîle bixîne em hêvîdarin we pendek ji vê girt we sûdek jê girt heta carek din em hevdû bibînin kat û wextê xwe ê we tevda xweş bê hûn her şad û bextewar bin bi xatirê we. بینەرێ مەش خوا ئەم ji dosya xwevegeriyan em mijara xwe mêvanê xwe re didin berdewam kirin. Heval Gulistan taybet dixwazin vê mijarê bar bidin vekirin mijara jin. Jin li Sûriyê beriya şoreşa Sûriyê bi giştî ne tenê şoreşa Rojava qet xwedî rol û misyonekî xwe taybet nîn bû di nava Rojava Sûriyê de. Çawa li milên din milê me yê ku yê cizîrê taybet wekî ku dibêjin li Bakur Rojatê Sûriyê jin divê divî milê hanê de yani yekcar rol û misyonê wê net saziya de net xebatên taybet yê heger yê jin ba yê giştî ba nexwedî rol û misyon bû qet derfet li pêşiya wê re dihat vekirin û ji xwe pirsgirêkê jin pir bûn. Ji lewre Kongresdar 2005 dema ku hate damezrandin hewl da ku xebatê xwe bide berfirehkirin û jinê bide parastin lê şoreşa Rojavayê Kurdistanê bêtir destek û derfet da Kongresdar ku bibe xwedî rol û misyon û pêra pêra jî ne tenê dezgehekî taybet bi jin hate avakirin bi dehê dezgehan yên taybet yê jin hatin avakirin û hem di milê xwe giştî de jî jin xwedî rol û misyon bû. Ji lewre ez taybet dixwazim mijara jin girêdana wê bi şoreşa Rojava ji we nas bikim. Jinê ev furseta han çawa xist nava destê xwe de û got ev fursetek ji me re hatiye gereke em bi xwe bibin xwedî rol muhrekî xwe di nava civaka xwe de çê bikin û pêra pêra jî bêguman hemû pirsgirêkên jin yê ku jiyan dike di nava civakekî hew qeysî bi fikrekî paşketî li jinê dinerî ew fikra hanê jiyan bidin guhertin mijarên yê ku jin zilm û zordariyê jê dixwe em wan mijarê hanê bidin çareserkirin ji wan zewaca bi temenê biçûk bû pirbûna jina bû jina ku di nava malê dima ne zewicî ba rastî pir mijarên zehmet de hatin û mijara anîna zaroka heger keç be wê jina han zehmetî dikişand law be ew jina hanê pir muqeddes de hate dîtin ev mijarê hanê yani di nava Rojava me de bû. Jinê çawa karî bû şoreşa Rojavayê Kurdistanê devan mijarê hanê ji nava hola xwe rabike û ne tenê di Rojava de bimîne heta nî di nava Sûriyê de û di nav asta cîhanê de dengê xwe bide belavkirin. Yani ez karim bêjim doza jina dozekî cîhanî ye ne tenê bi coğrafiyekî Sûrî yan bi coğrafiyekî Bakur Rojatê Sûrî girêdaye. Di mijara jin her kîja welatê eynî doze eynî qediye ye. Hemû welata mafê jina tune ye. Belkî Xerb dibêjim yani mafê jin dayê der. Me şoreşê di dema kesin ji wa welata jî hatin ceme medî newloyê yani rastiya wê newloyê. Ji bo wêna yani ez karim hinekî ji bo têkevin muqarenê de û jin berî şoreşê çawa bû bi şoreşê çi anî bixware yani çi pêşketin çi kir yani em berî şoreşê jî dayîk bûn malbat bûn yani dayikê me hebûn pîrkê me hebûn yani di yani aliyê civakî de her tim daxtekî li ser jin hebû ên û ev şter çê nabe tip sînorê gerek ev sînorê te zêdî vê natin kargava xwe bavêjim
يعني چرچوفاکی جن هارتی بو چیکرم 1000 سالا تنه تدمال دی تجبو آنی نازاروکایی تجبو خدمتا وی جواکی خدمتا وی میریه و هر اف موروثه کی ثقافی بو دجواکی هاتو بو چاندن يعني بلکه دهنك مالبات هذا جذوري جواكا خوزاي هبو مثلا دقلك مالبات هذا الجن هبون يعني قوتناوي هبو اواوي هبو مرجعيات شو اللي بقرا مالباتي بو هبو جواكا يعني مالبات ولوجي هبو ليه كيمبو يعني كيمبو يا هري زيدتر تشبو انه جن بسينوره ده آلي سياسي ده يعني شخص سما يعني سوري أبدا جبو جن تشتكتنا أبو بري يعني يكيتيا جنين بحث هبو يعني اتحاد النسائي هبو شخو يعني بالدما داوير شخو أوجي راكربون يعني ده سوريا ده يعني تشتكي جو تايبات جبو جنا ده آلي سياسي ده آلي جواكي ده آلي حقوقي تنبو يعني دقوج برلمانێکی سووری هەبوو بەلکی ژن وەک کەس دناب هەبوو ئەمە وەک ڕێخستنی ژنا وەک هەبوونا ژنا تێتە نەبوو و دگەلێک ئالیادا ژن یان نەتات خویانیکردن ئەv نەتەنیش بۆ وڵاتی me نەتەنیش بۆ ڕۆژهڵاتە ناوین ji بۆ دنیای گشتی بوو یانی ئەڤەیە ji بۆ وێنا بەلکی di cîhanê tî ji gelek hesyanê jina rabûn mesela بويرا حشي أداري بويرا عصيانا جنابو مثلا دسلاتداريا تشاول سر جنكر صدو ليزي صدو بينجي جني شوت عندنا فابريقة دي شبرقو دعا ما في خوكرين مثلا مجرد تندية يا 25 مجداري يا جو امبراني ريخسني جنا فارو جاب بيرتينن يعني روجن تايبتن جبو ريخسني جنا يعني اف مجارين جو جنال همبرتا كوشين كريه جبوبنا يعني جهب نقط دوزا جنال حمه هر داري نتن روجلات نابين كردستان دل هر داري دوزكم ناي قد كرن جبوبنا مثلا حوالي ميجي اني سرزمان جو ريبر ابو دوزا جناب دوزكي اساسي بينجهين گردست اگر جن آزاد نبه جواك آزاد نبه آزاد نبه جبوبنا يعني بها يعني روشكي ما ولو مجيان كريه يعني جن يعني رولاوي أبد تنبو يعني أجر هباجي ندهات خياني كرن أجر هباجي ضغط السرتيت هات كرن أجر هباجي ندهشتن خياني بكن جبو بينا يعني بهاتنا شورة شيرة بهاتنا شورة شيرة شو بري متنا بخافتني خوش يقول ما جو بنجه كيمات هبو شورة شارو جوا أف بنجه هنزيد تر خورد كر ما چاوا کاری بو وکرایا پیشکتین شکر بایا جد تفلی قادا کر بایا طبعا او کده کی پرمازن هاتی کرن بله يعني يكشي بري فيش مقوم قو كداري بر أبوه وك بيشنيار جن خبري خصم بك يعني تكسي جنار نقو خبري خصم بكن خو تايبت بري خصم بكن يعني خو رخصني خو سر آوا بكن اف بروجه ري بر أبوه جو يعني جبو ارتشا جنجي جبو خباتي وي رخصنيا جنجي جبو آلي پرورديتي وش هم آليا بيشنيار ابو جو جن هناكي جبو ليفجرا خوي ديروكي جبو ناصما خو ناس بك جبو هبونا خو ناس بك بيوستيا وينا بخسربونا وينا هبو و اوایات تشتكي گلكي بنجهيبو قوم گل قاف سلبي اواكرن يعني اگر خسربونا جن تنبايا مثلا يكي دياسار ام كارب بيجن ويدمي اگر تنبا مني كاري بو قابل مازن شورش دافا كربانا يكي دياسار بو بنجه جو حمجن حميسكر دشورش ده و يعني قافن برمازن آفيتن دوي آليده ما جو پیشنگ دی شورش شرکر نه تنی قاف آفيتن پیشنگی شورش شرکر اوایا اگر جند آلی حقوقی ده مثلا ما جن چاوا آنی ناف جواکی ما چاوا پرورده کرن يعني خوش شاهدي قلت اشتام مثلا ما سردانا جواكا خود کرد مال سردان دکرن دمام درباسي كشمالي دو مديد اف جن امكاني ود في خباتي هي اف دايك امكاني ود في خباتي هي اف دايك خوندوانه دكار في خباتي بدمشاند و بمجلبونه يعني دما مجيج مالي درخصن ودمي بقول سركفتنا هري مازن افه مجيج مال درخص
إجبو هنا مثلا ودم بيجي جنات خوند ليه هري زيادة دبوچه ما موساق بو مثلا نخوش خاناكي خبات ذكر يعني تقدر فتك يقولوا برمز جنار زيادة كارتنا بو يعني ما موساق بو اف بو جبو هنا ما بشورة شيري قال قاد آواكرن ومجن تبليفا خاداكر يعني يا هري زيادة ترقو دنگ داد في خباتي ده يعني في شورة شده يا بجيبو يعني هر کسی گوژی نکار شر بکه هر کسی گوژی نکار راج سلاح هر کسی گو درفته و تری ناکی فیزیکا و تری ناکی لی یا بجی دستان دبی شورشت خواندن چالاکی آرین مرکان یا گو داعش هما بیشن هر کسی را دراغان دگو و کوبانی بشکو کوبانی کت و کوبانی کت قهرمانتی حوال آرین مرکان یا گو هشت کوبانی جارک دن لسر پیا بسکنه آوایا یعنی اجبوش اتخوازم چی بشم انو جنا دوی شورشی دستانی بساندن و گلک حمله پرمزه بناوی جنا هات چی کرن تایبت آلی یه پیشی بجلی خود در باسی قادن ناونتوی بو دوزا جنا دا نشاندان شهر کسیرم مثلا جن د ناوا شورشا زمان د چقصرولکی پرمزن نیست بلکی ام انا بیجن احصائي کی بکن جسدی نوت ماموسته جنن یگو زمان دایکی پاراسن یگو زمان کردی پاراسن جن بون یعنی یگو هری زاروکی کردا و زاروکی وی جوان کی فری زمان کردی کرن دایک بون جن بون یعنی کارن مثلا ایرو گلک جن دناف قضا سیاسی دکاره دوزا جناب دناوا ناونتوی دی بدم مشاندن یعنی پیشنگی می و شورشه بلکه از نخواز نوا بیشم لی بدها جنی می پیشنگ دوزا گلی کرد دناوا محفلی ناونتوی دی دوزی ناونتوی دی دان مشاندن او اسکارم یعنی گل خالا بیشم یعنی مثلا خبات راگهاندنه یگو مثلا جنی می جوان راشتن و کامیری خواه و راسیا و شورشه و حقیقتا و شورشه داناسین شهر کسیره ام بیشن يعني بشكي برمزن جن دبي خباتي هي تلفزيون جنات شيبون راديو جنات شيبون افانا شب كذا جنابو افايا ومثلا ام قارن بيجن رخصني هري تايبت يجو تايبت كوب دوزي جناحات مجول كرن مجلس الجن يا بكروجات السوري بو مجلس الجن السوري بو تفجراجين زينوبيا بو منظمة سارة يا الهمبر تونديال سرجن بو مالا جنبو يا جوب تب أنا سماز يعني بسكريكي جواكي هري أساس شبون مالا جنبي وابسكريكار مجول بو وك مثلا برجني زواجات تمام بيشوك تونديال سرجن أفايا مالا جن بو جهكي إلهامش بو حمجنا يعني بحزارة دوسي جنا يعني دوسي جنا درباسي ومالا بون وهاتن جارة سركرين أفايا أنا يعني جانا أم مقارنتكن بري شورشي زواجة تمام بيشوك دهر مالباتي كي دهبو بله بلكي دكي مالباتاتنا مو بس برانيا مالباتا هبو أنا تدرباسي مالباتي كي دبي زواجة تمام بيشوك جير بتشتكي دبي يعني نباش يعني عيب يا قبول ناكيدي يعني انجامها شيء انجامها في شورشي بو انه بو ثقافتك انا الجن تمنا بتشوشك ناي زوجاندن يعني هجر بيجي بير كيم تي زوجاندن دوجني ايدي يعني بير نسبكي بير كيم ماي دوجني انا دمت الاحصاء كي ناف جواكي دغاري افانا دبن تشتكي باشفرو يعني تشتكي يعني جواكي بيكيم دكه ددن لينراند بله هم مالبات شخفادي دكه لما تشتكي ولو يعني هل زيدتش بو مالباتي كردا بريك جيم بودنا مالبات هذا يعني مالبات ثقافتك كردا يعني جبو دجينيان زواجات تمام بتشوف دناف كرداشي بحيبو ليه دناف هل زيدتر جواك عرب مثلا برجني هبو زواجات تمام بتشوف هبو حيراندن افانا زيدتر هين زيد البيش بو ليه بتب أفكرنا تفجر زنوبيا هين زيدتر أفجي تكوشينه كل هم بر بيناكر وشوا يعني شورش روج أواجي بو شوا يعني إلهامك جبو تباهي جنا جو ببينه شوا جن بيش دكفه جن بيشنجي جن يعني هزاوي هري زيدتر خوردرت كفه جبو جنا يعني بو قدوة بو جي بيشنج تيجيرم
يعني اسكارم بدها ميناكن جو امكارم بيجن دسكفتي بون جبوجنا مثلا جندي جنوار هاي الجماعة نموناكي بير بالكيشة جو بدها جنين قول همبر توندي يان جنين نشار يان جنين بيكاس قول في جندي هاتن حواندن وحيا روجا إيروجي بدها مالبات في جندي دانا قو بخوب خود في جندي دي السما خوشت كن دبارا خود كن بچاندنير ب خو يعني خو في ناس كن في جندي دي تجربة كي قوم تشكر واسكارم بيجم يا هري زيدتر قوم بكاري بو بالا هر كسي كشاند با سيستما هفسروكاتي بو اري سيستما هفسروكاتي دي يعني بلكي يعني قال لك انسان اللي كلين سيرفيس يعني تخصن شي بكن ويعني تشيكر النتيجه دي افبو يعني جواك بهردو زاينا تي في بريفا برن جنو مير اجبو وينا سيستم كي جو بحزار صلاه تاني مير بريفا دبي تاني بري جواكا دد شراب بري جواكا دد پرچکرنی بري جواكا دد نراحتي جبو وينا بجنو مير كي وتوازن كي جواكي چي ببه خصوصیت جن جودان یه میر جودان انجخ اف هردو تمام دکن و دکارن سازین دموکرات آوا بکن سازین وکه آوا بکن و یکاربن يعني چوا توازن کی جواکی چی بکن اف جی بنگاه خوش رخصنا جن دگره اگر رخصنا جن تنبا منی کاری بو سیستمک دموکرات یان مکاری با سیستم هفسروکاتی چی کرباش کومینه کیش بلداکیش باجاره کیش تاخکی جی سازی کی مکاری بدا افکر بله يعني راستي بخو مجاري جن ودسكفتي جن برن باورت كمريني ما مستجد في مجاري دهنا اللي ام بچن دوسيا خو بگر اللي في مجارا هاني هم نارينا تجي به گمان درباري في مجاري د گوداري بکن بنري ما دوسيا ما يا گوتني پیشيا ماده كام بهفر الوجي تماشا بکن گوتنین پیشیان دوی دosya xwe de me du gotinên pêşiyan ji were amade kiriye. Kesê bê kesan tune ye. Ji xwe bêkesiya kesan ji tunebûna kesên wan tê. Her wiha divê gotinê de miracî ew e ku kes alîkariya bêkesan nake. Kesên bêkes û belengaz tim bi serê xwe ne. Kes li wan xwedî dernakeve. Her dem ew kesên bêkes di jiyana xwe de li ser rewşa xwe bi tena serê xwe melûl dibin û gaziya xwe bi rewşa xwe vetînin. Cot bi gayekî nabe, wate jê ev e. Gelek kar hene, gerek bo kevî û li hevkirinê pêkwerin û dest pê re bibin alîkar. Ji ber ku bi kesekî tenê hin kar pêk nayên, an ku di jiyanê de kesek bi tena xwe nikarî karekî bike û ger ku hevkarî di kar de tune be, bêguman wê pir lawazî û westan tê de hebin. بینری مش خو ام جی دوسیا خو بگریان مجاره خو جدیدن بردوام کردن ما مستطایبت جبونا مجارن یه دسکفتین شورش روجا بای کردستان هوار گلستان پر مجارن گریدای تایبت بجن و گوهرتن کو جنه بخوا د نوا سیستما جواکا روجا بای کردستان دا گوهرتن و بگمان هولدان و هو کو سوریه و جهان بگشتی جی به خودی رول میسیون د مجاره خو گشتی ده دوی ملیهانه ده مچ قیسه گوهرتن دنا جواکا خود چیکر جواکا روجابای کردستان برچی گلکی قناغا بو گلک مجار هبون قد خبول سروی کوته ده خبات بکه چ سیاسی به دیپلماسی به خو سیاسی و دیپلماسی قط من کاری بو دوی ملیهانه ده ام خبات بکن راگهاندن پر قد خبو کو جواکا روجابای کردستان و تایبت کرد کوته ده خبات بکه د مجار آبوری ده تنی وکی فبریقه
ملتي في دراد ديتن كارمند الجل خود ديتن وكي حكومة وان كارمند ديتن كوجمرة خبات بكن انجامكي هرتم وتنبرا سوداوي الحكومة فجرة وخاكا في دراد تمي برتشيبو يعني متميل خاكا تايبت هجر هريما جزيرة مدنري ملتي وي جملتي جو دبن خط الفقر دبون يا هري خزان دبون عردوان عردوان بون فيدا وياهن حتى عردوان جوان هات استندن وجبونا كمبرا عربي او يكاهاني جيبي جمان بر مجارين جودا و بر مافي كردا جوان استندن جلورا روجاواي كردستاني دويش ورشا خدا چو قیسه گوهرتن چکر چو قیسه سازی دا آباد کرن چو قیسه کدا ها قیسه شهید ایرو رو هگر بیجن یکیش دستکفتیه وی او سازیه مالبات شهیده مالبات ایدی چا مافی خواه و دنگی خواه و مافی وان زاروک خواه کوخوینا خودان و فدا کرن دوی ملیهانه دا نرینه و چه هنه اخافتنه و چه هنه جبو سوري وجبو تبعي وجبو خاصة منطقة جزيرة يعني سياستك خاص سياستك طيبة مندي سر جزيرة مشيا يعني معامل تفافريقات تشتيولو انسان تكاربي خوبي بيش بيخي خاصة قوتي خوي روجانا خوبي روجانا خود يجيبك الوان درا فنتكرن حمو تشتخستن يعني سياستك شوفيني سر كردها بو سر قال منطقي قشتيجي هبو يعني انا توري بدي هيكرجي ديسا قال لي منطقي ده قال لي كل شاش كسي بيتر تكاري بوش خور بشغلي بس اوانا تشخور دديتن وكا خدام دديتن دبرن ولاتي خوا ده معاملي وادت في افريقيا وادت شغل ام حموجي الشغلي تديت بحزاري مالباتي كرد البرمزرعه بون برمنجنابون چه برمعملا بن يعني حارس بون هر دري بحزارة ملتي ما دشو مثلا شامي لازقية حلبي واندرات شغلين يعني شخورة ديتن وخدام نديتن وقل شبر فيه يجي هر تشت منطقة جزيرة تشتا ميا هري دستيماد هناك زراعات بو زراعتي ما هاتبانا ديسا ام حاول ولو قربون ام حوجي ويل لقما زاروكي خبدين جمواناكي ام تم حوجي دفيد دريواناكي ببن جبر فيك يجي تيت حزام العربي تجي بعسكر هذا دانين حتى او عرضي باش او عرضي قنج خطا ده حموش دستيما قرتن دانا غمر او جي سياستي حموش سياسات وصل قال لي كرد ماشي يعني سياستا نايرو سياستا 6 صار اساس بيكو حين سر قال لي كرد ماشي يعني قال لك بندستاج يعني نجمة فيه حتى يعني قريبانا اف هواء اف تنفسات ام دستين نجي يا خديجي ويصير ما قلت كربانا جبروا هر تشت سر قال لي قلت كربون يعني قال لي قلت كربون شخرا بكا يعني ما في واي تشبه نسري قال لي كرد وكسك يجي بيدنجيبو وقال لي كرد يعني منطقة بشكل عام وقال لي كرد ندنا الدنيا دا ونافنا دولة دا ولا تدري دجي كسك يجي شخو وجودا ويجي نبو بلكي واجد حتى دولتي شغلوا دقو نا قال لي ما يدقو هنا كسن جوا جاي تركي هاتنا ونفيندري موا تكاري يعني من تاخوش تكرنا سكرا متى دقو موانا كالفيدي بجي كريا وما خد جيت اما راستيا فيناك نعف وقت توري بجي تيميزيني قال لي كرد 3 مليون 4 مليون قال لي كرد الفيندري دبو باو کالو پیراتا لفر بون بریا صد سالا و دریا واکر بون چند هری مازن و فکر و ثقافت نواد دبو اما تشتکی جی خویا ندکر جبر بی که بر دولتی تدرفت تامکانی ندابونا قل حتى هر تشتي خو بدي خويا كرن ويرو خو بدي خويا كرن نافان كذا جبر بی که شورشان وزدي ترميه وقتی هات وبدست بيكر وشورش سوري قشتي دست بيكر اما تيدجي شورش دوزي ترميه وقتي شر چيبو وقال لا تجي بيش خدنا خونا كنا بداية هنا كي روجي هنا بونو چيبو حتى ولولو هناكي او نظام وقال لك انسان هاتنا قتل كرن في درجي قال لي كرد نب فار سكني ونفار سكني بيش ياخو خطا يمين قرد والفي دروج اواي كردستاني دا قال لي خو باراست
ئەم دەبینن ئەبوو 14 ساڵجی ما ئەف گەلێنێکی چلواتە پاراستن چلۆ مثلەن سازی و دەستگهێبە بوون جڤاکێکی کۆمانالی چێ کرد کۆمین و مەجالس و ینی هەموو مەجلس و چێک چێ بوون ینی بڕاستیژی شۆڕەشا یا نۆزدێ تیرمەهێ وەجهێکدا ڕۆژئاوای کوردستانی وەجهێکدا منتیقا جەزیرە گشتی بوو میناک ناو دەوڵەتی عالەمێدا ینی عالەمی ئینسانی خوا دهێ ئینسانە دشان منڤان دەرات گۆکار مێزین ئەv نیزامە وایە کۆمانالی چییە ت نیزامەدا کۆمین و جڤاک و قەرارەوەیش جڤاکێ بێ و جڤاک بریارە دەستی خۆ بدێ نەبوو ji ber vê yekî jî her tişt hazir bû belediyat mecalis komîn miserin jin mafê jinî hevalê me gilkî ser mafê jinî ştexlî em naxwazin ro girkî bibêje ama mafê jinî çixas nebû tiştkî jinê jî tu nebû hevalê rod jî yani heta şoreşa jin çixas pêş ket û çixas miserin mehafê dewrî de ji vê jî me her kes jî parastin me ne bes gelê Kurtenê jî parastin me her kesî vê mintiqa me ya cezîrê de parastin me heşt hinekî serlingê xwe biseknî hinekî karmend hinekî karmelvir me şantir dîsa dikarî bijî Sûrî de duî welatî em tê de dere herî amin dere herî parastî dere herî hata ser piyxwema mintiqa cezîrê bû rast e me bedelê giran dan ama me tiştê baş jî dest xistin me gelê Kurd îro ku ti kesî nizanî bû gelê Kurd çi ye jî îro me dîroka gelê Kurd bixwînewa bekirewan e me di dewletê alemê de nivîsan îro hevalê me di dewletê navnetewî de dawa ji ware tên dawa ji ware diçin mutemeratê duwarî de hazir dibin evayana ne valeke va ji vala bûn hatiye evayana deban bi ked û xwîna zarokê vî gelî bû emane niha îro di dema îro de jî em dibînin ev kesê ku berê muqabilî me şer dikirin didî dewletê netewî jî dixwestin dîsa şoreşa me têk bibin gelek kesa nej mesleha wan nekî bû jî gelê Kurd serpiyê xwe biseknî gelekî qirêja dinyayê hereketێkî wek Daeş ku dewletê sed sal dewlet bû nikarîbû xwehamberî wan nekê bigirin hûn dibînin me wa şikan me wa têk bir me şoreşa nôzdehê tîrmehê de ev şoreşa nekî me bi serê xist me gelê Kurd ser ket îro jî tu dibînê dema îro de jî ev dewleta îro hatiye ser hikim jî ev dewleta ana ser hikim jî ne dewletekî hemû ji xwe re hat ne ji xwe re hat ne bi qewetî hat em hemû ji danî çilo hat bercewendiyê alemê pê hebûn û anîne danîne ser wî kursî danîne wê derê ana jî îro ewayana cindatê alemê ne ama em ne cindatê alemî bûn me bi xwe bi xwe şoreşa xwe ava kir me bi xwe bi xwe bi xwîna zarokê xwe bi keda zarokê xwe me xwe bi alemê de nas kirin ji ber vê jî hîn jî îro jî dixwazin hîn jî hîne dixwazin me vê proje me ya netewa dîmokrat têk bibin ji ber vê yekê jî em dibêjin wek saziya malbatên şehîda gelên şehîda gelê sozdar ku heta insanekî gelê Kurd ew gelê şehîda ew kesê bi xaka şehîda vegirê dayî ku servê xelkê bimînin wê ev proje bimeşe proje ji ber ku hate naskirin nav alemê de di nav dinyayê de ine û gelê Kurd heye tu dibînî îro gelê Kurd wek nasnama wek ziman îro zimanê gelê Kurd yani zimanê Kurdî jî bê hemdî vê dewletê jî yani wabane belkî tiştekî vene îro kirine fermî li dewletê de em gelekî mesela em netewê di duane di Sûrî de bi lûgeta xwe bi zimanê xwe jî û bi gelê xwe jî em netewê di duane di Sûrî de gerek evayana اعترافekî resmî di dewletê de di destûra Sûrî de werê siclandin ji ber ku ev gelê hinekî ne hesanî jî ev qas destkeftî jî hatine parastin
درا هري أساسي وباقج وسرد نجيو خما أو منطقة ما جزيرة بو بله. رغم أن حركة السياسات جي سركر وهركز يتخش تيلك ببنجي أما باردر نكت هم فكرك ورامانكي جوداها بله هم كردا خواناس كر كأنه نبفي سياساتي وبيت كي بينما تكارين خلاص كن تمجي شورشي كردي 28 سرهلداني كردا شيبون تجارة كرد عسكري نشكسنا تجارة كرد بحربي وبشر وبدانا خويني ودانا شهيدة نشكستيا بالعكس هر بي مزن دبي تدبيني الشهيد كما شهيد كافي بيشوازي إيروزا مالباتي مش زاروكي خورت كم دف زرني بتشتني هاري مزن يعني بفرن سنجكي فرا بهتر كش دبي بهتر خرد دبي بهتر دوزا انتقام بتكفي السر من تخيافي دليدك وتكاربي پیش دفتر هرش بروی که ام دبینن ایرو بخوینا شهیدی وان زاروک ام کیم نابن اما سیاست و فکر و رامانی سروکا پویکو ایرو او فکر راست سیاست کر بویجی سیاست مداری ما زحبو بله سیاست مداری ما زحبو دکاری بود هر دلیل جی سیاست بکن و سیاست کرن جی کو ایرو مکاتبی میسی مكاتب ملحمو دولتنا بنتويج يذبن وسياسات دكن قال لي كرد وقال لي كردان قبول كرن بعالمي حموشكي بله اول گلستان ام د وی بش خود تایبت خوازن ویجی بپرسن جبوکو همجی مجاره مو خلق امجی به همو چارچوبه خوبه تمام کرن مثلا ما مستانی سر زمان نها دنوا قناغه کینو دنا سوریه کینوج مته خواستن کو ورا آوا کرن وجبر کو راستی یکو خودی شورش درکتن ام بون یکو شورش بسرخستن ام بون یکو زمان چاند نتوا دموکراتیک براتیا گلان ما في حرقلكي د حمو سازي ودزگهان ده دايوان او شورش روجاوای کردستان بو جلو رگورنا رینا و سوريا بتشري ورسمي ورا آواكرن وحكومت آدم كي گرک بتشري بازي نزيكي في شورش شاهانه وخبات وكدا كوجبونا وهذا دانين گرک بتشري بازي نزيك ببا جبوكو امكارن بيجن سوري ايدي نما سوريا بريه هر کس برنگی آزاد دیده کار خبات بکه به زمان خو فیر ببه چند خو بده فیر کرن و بده پرورده کرن و به گمان جنجی ما في خو دیده بستینه حكومتها دامكي يعني أبيجن نبرد قوسادة مع الأسف تدي أم دبيجن يعني خيال قالي سوري نأبو جو حكومة ديكي وكهدا الشيء سوري بريفا راسمت جغرافيا باكو رجلات سوري بروجاكي جدابو شورشكي جدابو وهر تم هولداني ما أبو اف شورش بتايسين سر تباهي سوري يعني رنگ بدش بو تباهي سوري ليه يعني ديارة انه سيستم دسلادار جي دناف ده هر تم سيستما يك آلي دقرن دست سیستما هشمندیا باوک سالار دیدن دست یا بیک برنگی یک مجی یک فکر جبو وینا دما يعني بهاتنا هذا شيء ما ديت يعني هزين دروش بو سوري ويستمت خوازن سيستما ياغو هذا شيء اسلام راديكال خوازن يعني جبو قالي هرمي وك يعني تشوا نراحتي كي فرما زن هات جيان كرو حيان هاجي بردوام ام تكوشينا وينات كان يعني ابانا خواستنج بروجا ريفبريا خوسر بروجانا توا ديمقراطيك ده هرمي تيك ببن بله ليه هرم اصرار بو جو بروجي بباريزه وبشورشي بباريزه هرم جي و يعني قالي هرمي اجبرگو شورشان و زیتر مه شورشکی جواکی بو اف جوانشی باصرار بو گوی پروژه خب بپاریزه بله اجبو فينا يعني بروجي يعني تشوا مرحله قدر كت مجرد دمجي بو امي تشوا امو هتجي بهفر سوري تشوا افابكن انا بروجاكي د بروجي بو هفدوزي ده ناغره ده بحث بروجا روجافاي كرساني كر حمي بيكاتي خو بحم آلی خو هفدو حميزك لي بروجا هاتشي يك آلية دناب واناتش جلك ناكوكي هنن
دەسین دەرڤەتێت هەنن ڕەوشە سووری هین زیدە نەدیارە وێ ینی دخوازن وی کراسی وی گەلی سووری بکەن لێ گەلی سووری وی کراسی قبول ناکە ینی وێ سیستەمی قبول ناکە نەتەنێ و گەلی کورد قبول ناکەن ینی نەتەنێ ئەم ژن قبول ناکەن گەلی سریانشی قبول ناکە گەلێن دەموقراتی قبول ناکەن مەسەلەن گەلێن درزیژی قبول ناکەن گەلی علەویشی قبول ناکەن ینی نیش بۆ وێنا نەتەنێ ئەم ئیرۆڤێ ئەمیش بۆ وێ حکوومەتی ئاسیان دگە نا همه جواکا سوری آسیان چی به هم برویستمی. لی سیاستین دربه دخوازن ویکراس لی جواکی که. و چاوا لی ببه برگو یعنی آنا گلک یعنی چاوا قولن جوی درد که به. تایبتش بو مجی اف مجار گلکی گرینگه. یعنی مجار دمجیده دخوازن یعنی آنا گلک هفدیتنین گو قومیتین دمجی درکتنین دالی عسکری ده به دالی آسایشی ده به دالی یعنی پروژه جدای جواره تجربه گو ملور آوا کردن سیستم گو هاتی آوا کردن لجوانا گلکی غریبه برگو حوالین گو دوا قومیتادن تید نرخینه دبیجه هر تش بوانا جدایه و نه او خبری ودبن جهت اندن و خبری ودبن شبو بینا یعنی اسخازم چی بیجم اگر ام تواهی گلی هریم بحمد پیکاتین خود اصرار بنده د پروژه خوده امی بکار بن تأثیری کی پر مازن سوریجی بکن. جبوینا آنا د هر د ناوا گوتو بیجی گو ام ددن نقاش کرن یعنی ام دکارن رنگی کی بدن یعنی تایبد عالیه جندیجی مثلا سیستم هفسروکاتی جماعتنا لی ام دکارن هجماره کی جنا دینن هجماره کی پر جن دینن وی کاری مثلا جمعنا یه پیجی قبول نکه لیه پیجی اصرار پارازوانی بیگلی بیانی ام خصوصیه هرم خواب پارزن طبعا اوانا هین شکلی که پر زیده خویانی در نکتی همه آلیه ما یعنی کمیته گوهاتن آوا کرند ناو نقاش دن جبو آلیه جندی جی ناو نقاش دیه مثلا بری دمی چند روزا مجلس برلمانی سوری هات آوا کرند قوتا جن صدی بیسته یعنی ما وقت رخصنی جن هر مر دخیانی خدا و مر نخوشی خدا زمان یعنی اف در مناصفه کی گو جنو مر وک هفه سیستم کی وک هفه دستوری دبیت چی قبول نکن ام تکوشی نوید کن یعنی ام جبو بناشی تکوشین بینگه و طبعا اصرار جی گلکی گرینگه گو ام بکار بن دستکفتی و شورشی بپارزن هبونا خواب پارزن سیستم خواب پارزن لی بلکی شکلی گو ام دخوازن نوک شکلی گو ام دخوازن شخو دما مجارا دمج دی سیستم دبن دین جمعه سیستم کی دنتی افراندن ام جد خوازن هر دو سیستم الجمعه ورنگی کی هنزی تتر دموکرات آوا ببه لی جبوگو ام نه پر و شرطی بیجن یعنی هنجی ام نراحتن یعنی تایبه عالی جنده جبو ویستم ام نراحتن امی چوا قاربن هبونا خودید بپارزن یعنی گلت خبات پیشیامه اصراره کی پر خورد پیشیامه رخصبونه کی پر خورد پیشیامه بکن بکاربن دستکفتی خوب بپارزن. بله. امی سپاسیا بکنج با هات نوا. گلک سپاس جبونا همو نرخاندن و آخافتنی کو ودانا دیار کرن دریا خلق آمده بگمان شورشانوزی ترمه تایبت لو پیروست کن. جک سایت نیکو ایرو دریا برنامه آمده کاری بون ببن نونری سازین خوا برسوا همو پرسی مجی بدن همجی هلوستین خوا وکی جن وکی مالبات شهیدا کنگراس تار بدن دیار کرن. سپاس جبونا هات نوا دستی وساقه. سپاس بو قال سپاس کن بینری ما سپاسی اوت کن کوب خوجی حتی وکریان المت ما شکریه دوباره شورش نوزی تیر مهیر تواهیا گلو جنان پیروست کن شود بجم خاطره و برنامه خوب دوسیات چاند بداوید کن Thank you.